Hallelujah. Autotoa o le atua. Watuai le limo o whakarofa, mo korofa atu i saia. Mako le kato ekalesia, le neta e au. Te ngane fo i le su mai o te matua kalengang o kato pulenga Las Vegas. Su mai ma tala mai a o wale whaawinga. O tofi ti a kono fou o le tātou ekalesia nei. Ma lor se fua kunuia. La minga mai la sunga o toina ma tina o pulem. Ia le mamalo o le tātou ekalesia le nei tae au. Ia watu aile ni mo le whakalofa e suafa manu ma lor o tātou ali o Yesu Kiriso. Ora tātou tāpua i atu i le atua. Blessed are they whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. Blessed are they who keep his statutes and seek him with all their heart. O ina o ia whamisino tonu. Ia whawhitaia oe, ia ie. Ia o mai ia tia o ia tura whono. E sili o roa umarawa. I will praise you with an upright heart as I learn your righteous laws. Praise be to you, O Lord. Teach me your decrees. Tātou tātou. Whanau na watu o mātou loto, o mātou wanganga I la o fio leli I. Te e a fio mai. Mātou te pulunau na wina lo o fio mai o mātou loto e te tala I mātou uma. E a fio ai la o fio. Papa ia ina le nei tāpua inga, a toa mo mātou tanata. Ma whai ai o na mātou wofo I nā atu le nei saunini. I le nganga ma le whamaoni lau. O mātou wala au e ala I o suafa Yesu. Amen. Le tātou vi atu I le pua, e le pese se lau fās fulu malwha. Se lau fās fulu malwha le pese.
Ole taimile nei, ole whawina o tātou ki a kono whou. Ele mātu nofo ai ma le tātou kamā, to ina le tātou kulema. Lau sunga le to ina hei lau te whai ono. Le au swafa nei, i la ua fiofo i nātu le soifua ma le ola tau tua ai ngā wenga a le tua e ala le tofi ki a kono o le sunga i a Marcus Kelly ma le whaitua i a Tofa Kelly ia ma le sunga i a Harlan Thompson ia ma le whaitua i a le taunu Thompson tūra sunga to ina, ya ua ia, ya pito au, ya ngang whaaloa, aftai. Ile, mamalu ta wei, o le mawalunga o le a ia o le tua ni tai au, i lai ma le whaaloa tene. Sunga tātu mātu e le ngā loenga, lau sunga Faletufuga ma le tinai au msai. Nea fio foi pa io le ekalesia, nea altai lo fionga te te foni, pe nane foi lo fionga ti a kono te tai. Ma le manu maulunga i ate oe le mate o fio le tua, o te whataro whamu whawhiwa i atu. Not everybody's called. Not everybody answers the call. Because some can't hear the call. Marcus Martin. You know, as we're in tax season, I draw my attention to those a tax office here in Vegas. As we all know, everybody's in a rush just to file their taxes. They va me to it for me. But in this particular office, it's had its supervisor and about 4 workers. And all you heard in that office was just phones ringing. It just kept on ringing and ringing. We had people who are attending to other people. At another desk, there was another person just sitting there, overwhelmed with the loss of her mother that she just encountered, and she couldn't hear the call. We had other workers down the hallway. They were gasping for a break. Now, the time they made a break, they took advantage of the break. But they couldn't hear that call. Then we had the supervisor who was, I think, was overwhelmed. Couldn't carry her caseload and trying to monitor and watch all her workers. She couldn't answer that call. As the call kept on ringing, suddenly it stopped. No one was able to answer the call of a person who's longing services and needs of help. If I've been nodding, I've run down. Would you call
We can't hear the call. We're so much of ourselves. We think too much of ourselves. The people of Israel was looking for a leader, searching and questing for a leader, as they were faced off with distraction and destruction. And there was a young boy. He heard that call. All the others couldn't stand. It was a youth at that. He stood up and he answered that call. And I want to echo the words of Isaiah. Lord, here I am. Take me. Lord, here I am. Take me. O tātou potu le nei tai au. Sa ili ne au whenga ruenga le tua. Tele ngā ruenga, tele whatu aima. Au ni tika au hāti ui. O le ela mona le pala au le tua. Ino o whailo mai o tō te mā. Le wha moi moi le nei tai au. No patipatia le lofo le tua. I was excited and ecstatic because you guys heard that call. It's a call of service, not a call to be served. Its root words are from Latin and it's diakonia, which means to serve. It's something going out, not coming in. Oh, there's so many tie out. Your lives are going to be transformed. Waleo Toitu Maule Harlan Thompson, as of 10:45. And then Toitu Maufoi Marcus Kelly, as of 10:45. When it strikes 10:46, you have been reborn. And you have been transformed. Mailo ese foia, le fasoa le tua mo oima. Ese le tu normal me alofolo fo ina mai le tua mo tatou. Wala wina nisi avema perfecta. Yeah. La tu whaia le whaibo le whatu tua. Nisi foi o le ainga ti akono pene i eile lita e au malanso. La tu whaia le whaibo le ti akono. O wala wina foi a wao. I la tu wao ma pua i atu. E le fua i mai e le tuaia. I tō whina e tutusa. Ese umanga ruenga matatama kiuti. I le whaatino ina rona whamoe boe. Ole nei. O te aiwa yatu yati o tō. Marcus, pa pēr foi or Harlem o lua tei tō lua. I o tō sāwa vali. I o tō sāwa vali e tusa ma le vala au. O leo o vala au ina ma tō fia i o tō. I o tō sāwa vali ma le lotu o wha mauralo. Sāwa vali ma le lotu wanga malu. I a otu la o tō onsai. I tau ma sua le ipu le onsai. Ma i o tō wha pale le tasi, i le alofa. Ma i a tau ma whaia. I a tā ofi le alofa. Ma le loto ngā tasi le anganga. E no tanga i mea uma le fi le mua le tua. O leo wa wala wina o tau. E whai ma ame whi auma me whai ngā ruenga le tua. E tau tuaina le mātungo fia o le tua. Tau tuaina le pūlenga i Las Vegas. Tau tuaina le matanga ruenga i California i Saute. Tau tuaina le ekalesia o le e whaka a saha. O iai tu tino e tele i tonu le ekalesia. O le tino leo kiriso. O iai fwoi ma mea rofa ese. O le tutusa ngā ruenga tangata uma. Ai peitai. O whaatu puina ma wātina e le tino. Ono o mea rofa mo le ngā ruenga. O te whapea tuai le mamalu le ainga ti akono whaoriori. O le ewa tuina mai lo sunga i le whengaima. O tuaralo komiti o te maole kalesia. A wao tōro o a ngai mai le tofi. I whaali la o tō o langa whakiwisiani. May it be visible in your lives of who you serve. You don't serve Salatielu. You don't serve iloa, but you are serving God. May you be clothed with the humbleness of Christ.
May it live and dwell within you, the love of Christ. I o tō whamapopoina le ngānuenga. Tā poinga whaiteli e whamamalu ma pui o tau. I o tō tō anga i whona uma, ma whatasinga le ekalesia. Ma i e whawhawina lo tō sustai. I matai o le ekalesia o le rio Yesu na balea. I o tō auwai i ngānuenga uma a le ekalesia. A le tūtumunga na o lua bala wina. Le lau ailea. This is the pinnacle. Le tūtumunga na matawalunga lea. O le soifua tau tua o tia kono. O le o imata lea. Tau te pui le lau ailea o ke viso. Whai mo mea whai ngā luenga o le toto le tino o ke viso. Tau te bae ma lima ina. A wina atu i e ro ngā ranga. I ni a lātu tau mamafu ma mātu taria. Ala wona le vai tō tuturi. Sa eigi le tua ni lua wha moi koe. I a taitai tonu ina le ngā le tofi. Ai mese le ti a kono o lea ua whiwhiria. I a mamatu yo ina le lua wha tau waa. Le nei le lua wha whafonga mai. O tō uma mo lua wha tua. E tau te tau tino atu ea. Yesu o ia o lo o tō walii, ma le whaola. A whai o lea, ia i o tō tali mai, o mātou tau tino atu. O mātou tau tino atu. O tō tali tonu ea o wālawina o tō ele tua. E ala i lana ekalesia, i le nei tofi o le ti a kono, a whai o lea, i o tō tali mai, o mātou tau tonu. O mātou tau tonu. Ma tau te whora atu ea. Ono le tua o lo fe so son si. O la auto whai aile nei ngā ruenga ma le maile ngā. A toa ma le wha maoni. A whai o lea i o tau tali mai. Ua mātou tau tonu, ma ua mātou whora atu. Ua mātou tau tonu, ma ua mātou whora atu. Arlen, Marcus, o mai kops kuiru mai wha mai moi. Mia. Let's stand behind. Te tātou, te tāro. No loo mai lo pa ia, no loo mai lo mamani. Ma ia wha manuia i lau au whai ngā ruenga whiwhiria. Ne tau alanga i le soifua ma leola. Ai mesi o le mātou ekalesia o le mātou o fio le tua. Ai leo tali sa paia le tua i la ua nei. La i seina. O au nei. I la au i natu. O leo tō fia e whai ma tofi o ti akondo. O ala whai walo filimba le tua o tiu te wha ti akondo. Ai mesi ai le tūtumungo le la wala awina. O le sakala me te pai o le tino ma le toto. O le matai o le ngā ruenga. E mate tiva i la ua le tua. Ai ta taro ma le anganga whaaroi. I e utu pupu ina me la vai vai. Au mai alo pa ia se i wha ofu ai i la ua. Au mai alo mamalu. Ina ia i loa e tangata uma. O lau au whai ngā ruenga tō fia ma whiwhiria i la ua. Le ekalesia o le ala tau tuaina. E whaasino a tuaina la au nanga i atu oe. I anga le leima whaamanuia i mātua i ngā ruenga. E meise le mamalu lau tēno le mātua o fia le tua. E le tu mama ina fo i le whaiba le tua o la te to lua. I la loto ma anoa o le latu a lalo. Ma le la whautuanga. O le lātou tofi whai whatasi. Ma i ata nia e pa ia man mamalu o lau o fio. I mea uma lātou te whaia. O le asanga i o la tofi. Ma tu titaru i e whamanuia. Ma i e sanga whapa ia. Ia maua so vi inga. E alu i le lātou soifua tau mwhai. Ma le ola tau tua.
i le tofi o le tia koi. Ono Iesu Keriso e auto finga, o le no filia ma bala wina lo mātou vai ma le whatau maa. O le o mātou mori atu i o ao le tua molona wha atuanga. Ono le swafo le tua tuma le alo ma le ngāngo pa ia. Ia i lo manuia, ia i la ua ma mātou uma, le i se i o i le whau raba. Amene. Upakasi mai oko ao le pa ia le ekalesia, para watu le tamau ngā luenga. Ia ora a whai, ma ua whai masule le tātou pulenga, a toa mana mitanga luenga. E wha o atu o malima i rua au, ia mana wha manuia le motofi. Ia fui o ruani whai kua. Whaftea tu o suma le whenanga, ia mori lea ma no tu ina mai, ma lia, ma manu le tatu sa ringa lo stoi. Le pakitia le mā whātai, ngā ki lau suma o toina. Raunga toina o tāpo pulenga lau suma toina ai lau, whai ono, ia, mo ngā wuna, hapita i tunga iai, kuma toina i neita i au. Whātai tēnu sauskai, o atu se mtu pārpara nei ekalesia, ia e no fungia le tua i mau pea, mau tele ma le soifuanuia, e atu lua ma tua o tātou pūlema, i Las Vegas nei. Le a whau au tātou tāpo inga i le tua, o le whaitawina o tuspaia. O tātou tuspaitau le neita e au, sa e ma tus whaitau waso o tātou ekalesia o au. E mō mai lea i tus mō mua pe teru o tāu koe lua. O mata le whaitau ma le whai upe whae whaangata mai le whai upe vanu. Our reading comes from the 1 Peter chapter 2. We will read responsibly from our Samoan version. Verse 4 through verse 8. O mua Peteru, ka upe lua, e upe whae whaangata mai whai upe vanu, e a tātou whai tau whalafoa i ai. Tā whonga maia, inisi wa whiompa ia o tātou wuri. I o tō o mai ia te ia, o le maaora o ia na lafo ina e te mai. A ua whiwhiria e le atua, ua tā ua lava. O tō poi, ia tina e o tō e maona, o e whare mama, o e austa rama ia, e a wakita rama e a mahari e le tō tō Iesu Keriso. O wafo i ua le kusi, ka auta, o te tuisi ona le maatu le manu o whiwhiria. Ma le tā ua, e le mafo i se whatuatua ia te ia. Nei, o ia te o tō e whaatua o le rei manu, a o le whaatua, o le maana o e e te kua koe whara, a o le rata matu le manu a pitua rua. Ma le whai upo e vanu, ma e tau swai ai, papa e tau te te mai. Tau swai i la tō whaanong tā i le upo, May God blesses His word. Ia whamuia kelele atua, ia nā whiompa ia sa tātou whaitau ma whaanongo i ai, ma ia tu maupea ia te ia lona vi inga nei māsa uma, tō ia whaavau lava. Amen. Koe pese se lau ma whitu, tātou te vi ai i le tu, se lau ma whitu pese.
whamaulawa i mo le atua, e ale tātou whakalo, tātou wifo matatalo i le atua. Le atua, CCCAS lava lau fio, ua o lau fio, mai le babau, le whaavabau lava lau suafa ia. Lau fio foa, ia o le atua o le alofa fua ma le alofa muti vana. Mātou whaafutaia lau fio le nei tai au fōu. Tai au toa tai au mātango fio. Whaafutai lau whaatautaina le atua o i umunuia ai ngā wenga. A o onga fe au masani ma fuafuanga ainga ma mau ekalesia. I le ngāwa yaso e o mai le neitu waso. Whaafutai ta mā. Lau tau mua, ma lau tau muli, i soifua ma le ola o tangata. E ia i bea i mātou, ma whita, ma whainata o le soifuanga. Lo lawa i wha mai, pisi mai, o mai tu mau i o mātou tino. A mātou te la ngona lava le mawhanawhana o le pai mai o awa rofa. Tausi ai le soifua ma le ola o tangata le atu. Whaafutai ono le nei awa noa tā ua. Awa noa mātou mo fie. O mai ai lau o pauna. Maritina, au mātua o le pūlenga lau ekalesia i le asreitis nei. Ia ua e soifua ofo i ngā. Wau o pauna nei, tofi e avea ma ti a kondo. Mea whai ngā wanga lau whio ala i lau whi au lau ngā wanga. Whaafutai le soifua lau le lei. E ola ma le malosi o e fo ina ia i la ua. Ia wafo i le tausinga o le ola whaale nganga i le ngāti ritonu o le nei pulema. Ia e maisi o lau whi au lau ngā wanga i lau ekalesia. Unuia ta mā ma tina mātutu o le nei ekalesia. E o lawa i whanawiti. Whaafutai ta mā, o mai a fo, fuafuanga ma wha moemoema. Ia o le tau ma whainga, le mafutanga ati nā, le nā aso ma vai atu. Ia o se whaasoa fo i sa whea ngai ma lau au toi ina ma i mātou o au whainga. Ia wale luma na i manuia o lau whi au ma lau ngā uena, tu tono o lau pulenga. Whaafutai i le poto o e whaapoto i nai whanau. Walo lato soifua o ina i tono a o onga. Whaafutai ta mā walo manuia pēr lau pūlenga nei. Lona a mata ina e o mai le nei tuaso. Whaafutai mea lofa SS. Ma le tā ua o e whamanuia ai o mātou tangata. Ngā rulue ai. I so se vala wina o e tofi ai lau whanau. Whaafutai mele le uma o e sau nia pe. Ia maisi o le ola whale nganga o mātou tangata. Lo ngā lue ina pe e logo nganga. Mātou te whamaro losi ai. Ai a le soifua au ona. Le ola tau tua. So se ngā ruenga. Tonu a ina e maisi lau whi au mrau ngā ruenga. Ia au whamanianga ia le ngato le ola ma le malosi. O lo ta mau ainga ma susia, o e tausi ai ma whamuni ai o mātou ainga, tono nei ātu nu esi. Ia o le tauranga sili le atua, e mātou whaafutai sili lauwhi, e ala i lo lava alo pele o Jesu Kristo. O le na saunia le tauranga le tomi ola mo mātou o tangata angasala, mātou mau ai le whaateleina o le ola, mai se o le ola e whaavavau mo mātou. Ia tū mau lau whiole vi ina, whaamanuma le whaanetanga nei māso uma, e oi le whaavavau. Ta mā, e ai se mea lilo i lau se le whanapai. Tonu o mātou loto, nā toa mawhafo o mātou tangata. Ia wai mātou tau tino atu o mātou lava o tangata, o le foto o anga māsa seita.
e leo mātou whare tonu o mātou se tonu o mātou ainga o ngā ruenga ia mai se lau whi au malau ngā ruenga. E le tonu fo, mātou wha tonu, e tonu fo i o mātou manatu i te leo tei, a wanga mo fia fo i o mātou loto, o mātou o nganga i mea whawhia fia o soi fuanga mo le lalo langi nei, ia o whātua tua nai lava lau o fio le atu, o le puna o mele le ina. Wha maa ngalo mai, nei fonga lau ekalesia nei. Wha maa ngalo lau pulenga. A mata mai i lau au whengaruanga e o lava, i se pitu e titi. A lua ina lo nganga e o mātou tangata ma lau whanau. Wha tupu tele ina le loto wha malosi, ma le whatua tua e ma lue ai, au nai juke ma whaiva o wala wina ai, o mātou tangata e lau fio le atu. Whamatala loto o wanganga i o mātou tangata, o one i o mātou whawaiwai, e tau wivi ma whamarosi, o alo soi fua pēr lau fio, e ona i mātou ma le mawia o mara. Mea le maliu ma le toi soi fua maru ma lo Yesu ma mātou li o le whaola. Ma ngaro ai i mātou umalapa o lau whanau ramsa. O le titalo le atu, e ie whamanuia. I lau o ona toe ina ma le tina o lau pulenga. Whafua loa le soi fua, o ai le mau e tele, poto ma le ata mai le malosi, sili mai lau fi. Wa le kaita ina o lau pulenga, lau ekalesia, ma le ola whale nganga o lau whanau. Soa soani ma whamanuia i fuafuanga, lava singa lau pulenga, o le neitau sanga e maise o ekalesia te kasi. Tofi ai ma wala wina ai o mātou tangata e ngā rurue. Tau tua lau fio le tu. Whamanuia i ainga lotu o lau pulenga. Ngā wenga whamanuia. Lato umbo ngā rurue so se whale whai ngā wenga. Ia mai se foi. So i fua mareolo to mā manai tina mā tua. A lofonia lo lato so i fua le tua. Kula ngā moto. Le o taimi. Le lava. Le ato toa le malos. Au le nganga e fia tau tua pe. E lau fio ma lau fe au ma lau nganga. A maru losi. A fua lore so i fua. Ma wai pea le marosi fa fua winda mai lau fia au onai. Pa manuia au whenga ruenga tutofi. Yo lo ngā rua pea, o a fionga i ti a kondo, o a whai whi au. Mauolo rato malosi a maise o manatu, tō whāro loto e ngā rua ai, ngā rua e whatasi. E loto wha maoni ma le wha maulana. O wālau whi au malau ngā rua. Mā tō talo, fuafuanga ma, wha moemoenga wha tātia, tono lau pulenga, lau mtanga ruenga, ma le ekalesia o au le nei tausanga. Talo lau i lau fio le atua i au li itia e lau fio. Mea uma o wha moe moina, ia ma tāma whai ai. Ia lau pulenga, ma lau mtanga ruenga, ma lau ekalesia. O wale wha lau teleina, ngā ruenga wha misiona, lau fio le lau lau. Mātou ki talo le atua. Mana tua mara lofa le metai. Lau whanau o mawhatia ti ngā ina. O whata o toria i tonu, o mauta ngase ngase whapea ti tonu ai. O le taro le atua se asi atu lo mana whamaro lo. Ma e whamanuia i waila au ma fuala au whao ngā ina. E whapea fwoi o tonga whitinga e awala atu. Wala mai i ao li, to mai tae fōma. E whasili ai se malosi fōu mō lau whanau. Lai mai ma le whātua tua i ia whātaia lau CCCAS. E mana tua fōi le nei tae au aina. Ma tua ma whanau ala whai mai whanon wanga. Ono māwhitanga pele o mautusia i lau wala au pai.
whamawhanawhana, whamaise lea nganga o lau fio lea tu. Hanga le leila o fio i te māo tina mātutua, nei ekalesia maua pēr o lātou mānosi, e also i fuatau kua mau ona i lau fio. Whamanuia whanau a rau ekalesia, o lātou tukua e maleo la o oina i a o onga. E whamanuia o lātou rumana i moa atai. E alu lau tala le leila nei aso le atu, i a alu male mana. Upu fo i la mātou whaalongo ai le nei taia. Ta ala atu le mātou whaalongo, la unga lau fi, mātou whaalongo male manino a e wheta rai mai. Mātou te talo e mana tua pēr, e ekalesia keresiano i le lalolangi ato. O ngā rua e aina o whai ngā rua te tofi, o wana wina, a wale o la whale nganga o lau whanau. Ia whafu o lor so e fua maua le maua tele, maua lo lato malos, ia maise le nganga o lau fi. E tai ai ma tausi i ola whale nganga o ta ngata leni. Pamanuia whai ngā malo, e sa moa e le ngalo i mātou loto mo mātou nganga. I mosu musuina e loa nganga o na taita, lato taita i ma le wha maoni ma le lofa. Kai maua ai se manuia e tele mo o ta ngata leto. Whamanuia o mātou aina uma e le ngata i samo. Whapea fo i le larulangi ato. O le mātou te taro le. Kasi ai ma mana o lilo o lau whanau ma o ta ngata. Lo atu o ofo ngatu le nganga whatutu. Whai ai te aro lawa whina ngata. Ai awalawa o mātou ta ngata rei. Lo lawa swafa Yesu o mātou wole mwala awa tuane. Amen. Via le pua il pese Salatielu Faletufuga, Salatielu Faletufuga pese.
Mātou toi ofo i nātu nisi o wau mea lofu. Mātou te whaai ai, ma whaitauranga ai, i lau whio ala, i lau whiau ma lau ngā roi. Te e whapa ia mai ole nei whaai whaatasi ai mo mātou tangata. Lou lawa suafa Iesu o mātou te tālo atu ai nei. Amen. O le tātou maunga e le suafa mamangu o le kua o le tamau, ma le alo, ma le ngāma pa ia. Amen. Tua whiwhiria mo le nei asu sā, o mai le whai upe lima. E le tusi lea sa tātou whaitau ma whanongongo ai. Aua, o te toi whaitauina. O tō foi, i ati nae o tō pei o maaola, o le whale ngāma. O le au os tauranga pa ia, e a vatu tauranga whale ngāma e māria i le atua ona o Iesu te risi. O manatu au tua nei taia, o maa ma tauranga, o a mea e loa ai le ekalesia. O a mea e loa ai le ekalesia. Stones and sacrifices. What makes the church? Sa tusi Petero i au kerisiano. I le urua i se turi o e na mawhatia i sauanga. Le nganga o le apostol. E mana o mia i lātou se me siri atu. Nai lo lātou, nai lo mea whaletino o le nei o langa. Watu ai lo lātou whatua tuanga mwhausia ai o lātou o langa. The main purpose of Peter's letter is to encourage the Christians who are facing persecution and suffering for their faith. Ia lātou wō i le ri, o le maaola. Ia lātou tofo i le anga le lei o le ri. Go to the Lord, the living stone. Find out for themselves how kind the Lord is. Te ua Iesu o le maaola. Aisea. Wa oi o le marosi, e tu mau pea. Pe le whanga e tia pe luluina o ia. O ia fo'i o le sulfa inga o tangata uma. Me vea ai o Iesu ma maatuni manu tā ua. O ia o le lango tā ua o le whawai o le ekalesia. O le whale atoa o tāu fia i. Ma whai e te ave o ia i whafo o le whale. Le a solo o le whale i lau.
Ea le ai se ora le o le ekalesia. Ioi. Iai le manatu o le ate ena tātou e tangata. Ea ki ai tātou I lungo o Iesu. E leo te ena tātou e leku. O tātou tof te whonga ma whaingata. E leo se whailonga o le te ena e le atua tātou. E le maua foi so tātou whaasino mana. I manatu o tangata. People will reject us. But when we build up on Jesus, ourselves, God will not reject us. O tātou tāua, le avea ma maaula. E whausia I se whale e whale nganga, tātou te au na ai e pei o hosi taulanga pa ia. E watu taulanga whale nganga e talia le atu. E ala ia Iesu Kirisu. O le maatu le manu o le tātou ola. Le manu o le atu. O Iesu o le maatu le manu. We whatuatua ia Iesu le maaola. Maatu ia e o lato o langa I lunga ia te ia. E le ma whailava o na whaamaina o ia. Upu ia pete. E le ma whai o na malue o tātou ola whatuatua. Ia tātou wāti ai. Ma mau whaatasi ma Kirisu. E whaamarosi ala apostolo mo e whatuatua. O ia te ila tōle nei ma mango o Iesu Kirisu. O e le whatuatua. O le maana la fo ina e tufunga whaifale. O a vea lava lea ma maatu le manu au pitu aluma. Ma e tau suai ai. Ma Papa e tau te wateva. Nea le winga o ia upu o pete. What does Peter means? Christ is a stone of stumbling. O upu ia na si mai e pete. Mai le varo anga fa perfecta o Isaia. Ta ua Isaia ngam ta upu e valu fai upu su malfa. Ile a feo mai o le Mesia. That is the quotation Peter cites from Isaiah prophecy. At the coming of the Messiah, he will be as a sanctuary, but a stone of stumbling and a rock of offense to both houses of Israel, as a trap and a snare to the inhabitants of Jerusalem. E whai foi o ia ma maru, e whai ma maa e tau suaia, papa e tau te wateva. Ia inga uma e rua o Israel. E whai ma mai lei ma matasele e o na nofo i Jerusalem. Ia vea Iesu maru morisi. Ia o se maa e tau sua iai. Na se papa e tau te wateva isi. Au fi ai a inga uma o Israel. Ma e o na nofo i Jerusalem. O Iesu o se no foanga o le sulfaina. E pa ia ma malosi o ia. O le wha moe mo le wha olo la ina, ma le wha tele ina o le ola. O lota oto ia Iesu Kirisu. O ai e le tautonu ia te ia. E le ai si ola mangia. Nā te mau. Jesus Christ is a place of refuge. Those who honor him as holy. He is holy and powerful. A hope for survival and abundant life rest in him. Orvisi. Wāmea. Eilo ai tātou o le ekalesia. What makes us a church? It is an uncommon question to ask when we meet another Christian. What church do you attend? O le ale lotu e te awai.
O le vesili masani pe a whairoa I kerisiano. O le memoti. E le o le awai le whalisa. Whai ei le loto. Ai o le awai whaatasi o le mawhau le loto o ma le anganga. E a kwai a toa I le tu. Wa le taulanga le nae ki tau. Na ofo I nga tu I le tu. I le anganga ma le wha mauni. E maalia I le tu. Tātou o rana I kālesia. Tātou fo I iloa ai le kālesia I Jesu Keriso I le lalo lau. Te o upu o tātou matua, la Peteru o oto fo I ati na ae o tou e te o maaola. O le whale nganga. E a vatu taulanga whale nganga e maalia I le atua o no Jesu Keriso. We are. We are as living stones being built up in the spiritual house of God. We all have made up the church because we are the church. We are called to come to Him and rest our faith on Him alone. Malawina I tātou, whanau le atua, rana ekalesia, e whai mo maolo, Ia fausia se whale ngana, ma isi maolo. Lofo ngātu taulanga whale ngana e talia e le atua. E ala ia Iesu Keriso. Ia tuat o tātou whakutua ia te. Leo kumoni. Ko tere tangata e mana na o yoga. E manuia mai a te miso. E le mana na o whai mea mo lana kālesia. A whai tātou te alo lofo I a te miso. E te tau na tātou alo lofo I lana kālesia. Ma whai tātou te le alo lofo I lana kālesia. E whape nā fhoi I lo tātou le alo lofo I a te ia. E o matasi mea nā e lua. E o whatasi, e ngā lua e whatasi. E ia whatere inga le ora. No oe, hau ma tātou uma. Ma lana I kālesia. Tātou o maola whale ngana. Ia whaitau langa e mādia I le atu. Ono Iesu Keriso. Ia tātou whae ina le atua e ale le soifua tā kwai. Ma whaitau langa I ate. Ia whanga e tia, ma whao pena ina I tātou. E ale le ao ina o la fionga le atu. Maua ai ma whatele ina ai. E vi inga o le atu. Ia whatele ina fo. E vi inga o le atua. I lau soifua tau tua, se o fo iola au ona. Amen. O le inga o le atua, o le pesi se lau onos fu mai ona. Se lau onos fu mai ona o le pesi.